There is nothing any other thing to search for, to look for. Чиний охиныг алсан гэд надад бичиг хийгээд өгсөн малайз. The official letter was issued from the police of the the police of the Malaysia was issued the official letter concerning the death of his. Хин ялагдсан хүний савнд юм хийгээд тань Малайз улс явуулсан надад. And Malaysian government sent the burial to the Mongolia. Зарим хэсгийг. Some part of that. Би очиж тэнд оршуулга үйлдсэн. He did burial ceremony there back home. Бодолдоо би одоо шүүх хурлын дараа үлдсэнийг авч явна. After the trial, he will carry the others amongst the leftover things to the Mongolia back. Тэгээд ер нь одоо хүний түүхэнд хүнийг 2-3 хувааж оршуулж яхахыг үзсэн үү? So have you seen the burial ceremony has been done 3-4 times in human's life? Өнөөдөр тэнд яг 2 хүүхэд нь өдөр болгон эхийгээ хизээ ирэх вэ гэж надаас өдөр болгон шалж байна. Now the two small grandsons are asking their mom every day, every time. Энийг одоо байх ёстой зүйл гэж бодоод байна уу ерөөсөө? I think the government of Malaysia thinks it is just happening. I think it's this property. I think Malaysian government should consider it. This is property. Эцэст нь хэлэхэд шудраг байдаг гэдгийг шудраг ардчилсан нийгэм байгуулцгаая гэдгийг танай орноос капитализм орноос бид нар тэрнийг одоос 15 жилийн өмнө авсан. Би таанахны туршлагаар явж байгаа ерөөс. So lastly say we are going also the democratic way as we withdraw from your country, and that way we are going today. Ийм хариугүй юм байдаг юм бол одоо би одоо харамсаж байна. So I am very unfortunate with this irresponsibility of your government after so many years of democratic history. So it is shameful thing if in this case cannot be resolved on the 18th of trial. Яг процессын одоо ямар нэгэн тийм шалтгаанаар хурал одоо энэ удаа дараа ингэж байжээ гэж бид ойлгож байгаа. Төвчж байгаа. Маш төвчээртэй хүлээж байгаа. Yeah, he has been very patient last 8 months. Just accept the situation as it. Okay, it's because of the legal procedure, criminal procedure. That's why it's delayed and postponed so many times and change of lawyers so many times. Okay, he accepted it and he accepted it as it. Одоо дахиад хурал хойшлогдвол энэ бол жинхэнэ одоо өөр хүмүүсийн оролцоотой гэдэг нь бол ойлгомжтой. If on 18th of this month, 18th of June, on Monday, the trial again postponed, it would be very clear that someone behind this sin interfered this case. It would be very clear. Малайзын хэвлэлээр мянган юм бичээд үнэнийг хичнээн үннийг хэлээд нэгж өгүүлбэр бичиж чадахгүй байна. And Malaysian press and media cannot publish and put any single news which we have given before. Ардчлаг ийм том хар хөшигтэй гэж би мэдсэнгүй. He didn't imagine democracies with this black. Би олон оронд явсан олон орны сэтгүүлчдэд энэ тухай ярьсан. Төмөрөө гаргасан. He has been discussed with so many journalists, so many reporters from worldwide, internationally. All of them put it and released all the information, news on the newspapers or TV, whatever. If they couldn't open the curtain, so just switch on the light. Good. That's all. Thank you. We learned that 75% of the Atanchuya's phone is still held by the police here, right?
Is there any explanation been given that you cannot get back the phone? On 15? 75% of Atatia's phone is still held by the police, right? Одоо 70 талигч зогсон үлдсэн 70 төгрөнд байгаа тийм ээ. Is there any explanation been given that you cannot get it back? Энэ яа буцаж авч чадаагүй ямар нэгэн тайлбар бий юу? Байлиг очиж шүүхийн тэрнийг аваа явуучихаг энэ зэрэг шүүхээс үссэн юм. Шүүхээс хэргийн материал байхгүй гэдэг эдгээр хэрэггүй болгочдөг гэдэг байхгүй. As evidence of crime it should be there. That's the only explanation. This is the only explanation. Yeah, as evidence of this crime, it should be here. Yeah, till the hearing of this trial. Has Mr. Sharibu contacted the government or made any contact, and is there any response? Одоо засгийн газарт олон бичиг байсан тийм манай засгийн газраас Малайзийн засгийн газарт энд одоо ямар нэг хариу байсан уу? Энд ганцхан Малайзийн хүний эрхийн үндэсний хорооч юу ч хэлээ комисс тэндээс нэг бид ажиглаж байна гэсэн ганцхан бичиг байна. We have been from the Mongolian Prime Minister and Foreign Affairs Minister of Foreign Affairs. There are so many official letters was sent to the approach addressed to the government of Malaysia, but there was any single response to those letters, and only there is one letter addressed to the National Human Rights Commission concerning that we are observing what's happening here in Malaysia. That's it. Only one sentence for this. Малайзийн шүүх гэдэг чинь одоо засгийн газрын харьяа байгуулгын багтай. Бүрэлдэхүүн мөн үү? Биш юм уу? Тэгэхээр зэрэг одоо юу гэдэг юм? Манай шүүх шударгаар шүүж өгнөө. Шүүхийн хуулийн дээр хинж байх ёсгүй гэж Малайзийн одоо төр засгийн тэргүүнүүд мэдгдсэн байдаг шүү дээ. Мэдгдсэн гэсэн чинь санд танаа эдгээр тийм сандар байдаг гэсэн юм. Энд л гарсан юм. Бүр анхны үед гарсан байдаг юм. Өдөө тийм юм бол одоо төр засгийн шийдвэр. Тэгэл тэрнийг шийдээд өгөлт. It was informed by the government of Malaysia that the case will be heard fair and independent trial according to the law, and no one about the law. They said at the beginning stage of the investigation, but still they haven't showed the real fact, reaction to this. 2006 оны 11 сарын 12 сарын үеийн одоо танай төвийн сонингуудыг эргүүлэхэд танай ерөнхий сайдын энэ тухай хэлсэн үг байгаа. There is a written that by your prime minister, the prime minister of Malaysian government, on the newspaper of the Malaysian national government, national news paper and magazine. There is a written so many statements by the prime minister of Malaysian government. Тэнд тэр үг байдаг юм дээ. Тэр төрийн дээр хуулийн дээр хинч багсгүй гэж. From there you can see that sentence that there is no one above the law. Хууль эрх мэдэл хоёрын байрын солигдчих үедээ. So what he afraid of is he's afraid of that changing of the power and laws. That press conference was after Mr. Sharibu was signed on the application which files against the judge's decision. The first one is we expressed the view or point on the judge, because the present judge is on the now probation term, 2 years probation term, so he is not experienced one. The case is a high profile case, so we need to experience it and well knowledge the judge. So we have filed against this decision, and we filed application to reappoint the original judge. And secondly, the lawyer
the new appointed lawyer Zulkif Osman.